Ia toe whaatalo whātu sa moa i le amatanga o le nei vai aso. Ai usi mai o le whaafonga i se tasi le nei o whaopoponga wa tātou tala mai sa moa. Mai le tautua le loa pei mo le nei aso ngafua. Fitu o Novema lua afe lua sifulu male lua. Ia tātou tala to mua. O le aso sifulu male lima nei o Novema. Ua whaamautu mai e le kovana sili o le territory. Le ave ese ai lea o le tālu whapast. A Amerika sa moa mo pepa whaatumu. O whai ngā malanga a sa moa mo pango pango. Talu ai e o mai nei, o loo tāpunia pēr tua o i whaavao malo Amerika Samoa, o moli mawina le aitu, i tangata whai malanga atu li territory. Wana o tangata whai ngā luenga, ma tangata e malanga i whaavlave lave, whaapei o maliu, ma tangata nofo mau i Amerika Samoa, o loo ave i ai le whaamua mua. Peitai, o tangata malanga asi, pe tā whawhau atu i Samoa mo Amerika Samoa, e le umawhai o na whai malanga. O le tālufa past, lea o loo whai ngata ai le whaatinonga o pepa malanga Amerika Samoa. Ua moli mawina, e tutu salava ma le pepa sa maasani o na whaatumu i lunga o le vaalele, mo le taunu uatu, le pepa o le tautinonga. Ai o le whai ngata ai tangata malanga, ona e whaonga ai, feso o ta inga te le vave. Ai le o tangata uma e mawhai o na lātou whaatinoina au wala o feso o ta inga, i luna o telefoni po o computers. Inisi o tātou talang, o le vai aso na te nei, na wha mai a ai le fono wha atonu, o le ati nai o tangata tā whawha o le atunu, o le Pasifika i Saute, le South Pacific Tourism Board of Directors, e au fi ai ma Samoa. Sa wha atala no ai au wala, e toe wha alele ai le ati nai, tā ua o se tasi o lango ma lo si le tama o ainga o atunu o ta itasi. O le tā ua o le toe fono ai o le wha atonu, o na ua tua na i le lua tausanga o wha ale tonu le ati nai o tuwisi, e mafua mai le wha amai o le COVID se fulma le iwa. O le minista o tangata tā whawhao le awhionga ia toe sulu Cedric Schuster, ma le tamaita i ofisa sili, o pūlenga o tangata tā whawhao a Samoa, o loo au wai atu i lea whono tā ua. Ma le whaamoe mawalunga, o le ama wai nisi o manatu, ma nisi o mea totia, e toe tapu e ai whaile tonu, o le ati ina e i Samoa. O le fuafuanga alu mamau, o le nei ati ina e mo atu nu o le Pasifika i Saute, o loo taula i ai le sila, e te tau ono o atu i le tausanga e lua afe tolu se furu, ua au sia nisi o mataatia, o le fuafuanga, ina ia sanga whaalele ai, masi iti ai se tūlanga manui ai ta mau ai ngā watu nuu ta itasi, o le afonotanga, sa whaia i le atu kuki. I tala i ta alonga, o le whaiunga o le fusuanga i le vao tama whanau a Samoa, le ali o Mark Hunt ma le ali o Sunny Pio Williams, na manu malo ai Mark Hunt, ma toe moli mawina ai le malosi o le nei alo o Samoa. I le amatanga na wa ai le malosi o le oso whai mai o le ali ita ua i le lakapi, ia Sunny Pio Williams peitai, ina wa amata o na tutu le lei vai o Mark Hunt, o ina aloa na moli mawina ai le malosi, ma le to mai o Hunt i le whaatinonga o le nei ta alonga. Na whaia ina Williams i le TKO, i le taamilusanga lo na wha. Ma ua whaamuta ai e Mark Hunt le tala anga manu malo o Williams, i ana vusuanga uma. Ua fesilingi ai fo i le toa tele, pe whaamata e toi nau Bea Williams e whaau wau i lana tāle ni fusu, talu mai ai le whaia ina lea ua iai nei ia Mark Hunt. Ai o Mark Hunt lava ia, ua whaase fulu walu tausanga o lona sauifua. E manatu nisi a tono lana fusu anga whae ulea, ma whaama vaya i loa male maya. Ai ma eu se mata ina, male mawa e o le whai unga o lana tāle ni fusu. O se amatanga le leilea mo le nei vai aso, ina ua whaato i lalo le tātou au le toa Samoa le au malosi a mate maa tonga i le taalonga le quarter final le ana whaatino i le vave au ana le la. E le itu mama ina i le toa Samoa le a taalonga mai le afa mua sa se furu lua le toa Samoa i le se furu a le au atonga. Na mata ina fo i le taa alo le tātou au malana puipuinga i laina sikoa ai sa oso whai malosi fo i le au atonga mo sona ai whaopopo peitai. Na toe maua le tātou ai whaopopo ina ua toe si koa le ali i o Brian To'o, ma mawai tātou ai whaopopo i le afa muli, ma whaato i lalo ai loa e le toa Samoa le mate maa tonga, i ai e lua se fulu i le se fulu valu a tonga. Na tā ua le whaia o ngā ulu a le toa Samoa, le sunga ia Matt Barris, o lana talatala noanga i lunga o le PPC News na ia tā ua ai, o le afa muli na ia whaamalo si aua i tā mata alu, la tau te mawhaia ma whaato i lalo le aua tonga. Na tā ua fo i Parish, o le semi-final mua o le awhi tau wei le awa ni usila ma au se tālia. Ma o le atu e tā pena i le toa Samoa i lana ta alonga i le semi-final, o le awhi tau iai ma le awa ene langi.
e whaatautaia e Arsenal's Emirates Stadium i le aso toana i nei. Ia e whaai ua tfo ia tātou pū le tini o le nei aso. Inisi o toonga o saunoanga mai le awhionga le taitai o le tu o loo ngai ale malo. Le sunga ia tu ila epa doctor sa ilele mali ele ngoi. E afo. O le tūlanga rana. Lea na iai le palote la sona. Palote whaali lilo. Ina ia lilo ai le suia mato. Anga maku loa. Maku i loa. Li whapea i se mea na lilo ia mato. Sa taula on suvalu mato sui ina wo esel to duana. Ia, na te wale mai. O suiva mato su. La le wingo na mea. E iai male angelu na palo kaya mako. Ole magema. Le tulangala na lela ua tau toi nei. Em tau pusa au mai ale. Mai foi matu. O mata upusa i la ua mai o lo pulpulu tutu. Ole ka foi na sa fai fine. No te pulpulu tutu. Sa fiu e sili a fine e tau mai. Sa fie i loa. Po fere me lo pulpulu tutu mai. Awa mata upu uma whapati. E tala noa el pati. Ona whaia i le iupa. A umalo le iupa. Ia. O le unga vai. O le lai o mai neia. E li ka umai a fo e lato. O le antongu le mea sa au pulpulu tutuina. Awa matu mta upu uma. E tala noa ele vai na fa fai. Ele matu fa tui. Logo tua se mta upu tas. Ole el tu la forno na mato tala noi e suyai ia la oi o palotole tu tas na tuai o na mato e fine avela tutto le tulanga foi le ina e va na pas o se tu le minga o te le mea o tu la fono va e va na pas ona ele lava le taimi o fe pule tilo ya ele ngata ina le lava le taimi o fe pule tilo iai mo fatal noina. Ai te tauna ave pepa o kaperetai o i lao malo. E feita ue fo i lao malo ia pe yeso na santua laso. Aru lola ni kula fomo fatu kote. E lua mea tena ea whainai. Ai e iai ala tu la fono e le malo fia. Le te tau ana wha toke. Se mea ua mo mia whawea. Mo le pulpul mo le tu. Ole tu la fono e le ai ma se metta wai ona fate le pame fua ma tasi la su pasi. E li tave o le committee o le parme. E le la na alwa nu fatu tope. Ono tu ele una fatu le la. Le ai si le nave per le tu la fono il committee e palme e alla vai le temi lo tiro e ai fai pure il moto poi non abbia fa pena ma to fono lo io sa lo sa lo fono poi caffè me quando la fono ya no o tenere no ya il faiama ma le mele o levanda to il pas ai no fo tu vai ele o fonstala ele no o rau ele é ele fonstala o é mal pula fo ai on tau pula
la fon fa penamo me winga te ta fa ima fa long io la to io la to su ai le ke ku kwa ma wai al met e kama vai ma fa long o po fen me le ia nga nga sui wa tu la nga yo lo ki lo ku le ni nga ka la no ai al nanga no e ngo le pul tu lo le ma io o sui o la vai ale tu la nga ale o que foi po ame mo pul tu e ia me sa fina wento luo ia a mesa tamaleo ia ale fina mano si e mato teo e tala no ia firme por fon talai e mari ni ai fa ko mako e le mar malamba ia ale wale no vai mo faro mo lo fa sa lo ma firme ale nganga ya ki ko fo mama ko e ko fe nga paro ka o nga ma ku ke le I awai I le fe nga paro ka so I fa mai le mo fa ilalo o I fa ko ma le mo fa ilalo o le fa ye e ma tu ala o upuna le ale avo e fa so ma e so I fa mai le la ma tu ke le awai e avo le la termina e no por il benna o le me kaya ma sa tala noi nel poco ne le tu la ganda on faiele le ungale ma tu bana ma tu teo wa o chute chai ya fon joy la wofo ia malea na matuola e fatino kina ngalo le ia fe me foi le il fonte la et tau on fatto to io to il net tau ma si utano no foi e la to guarda la ngale ma quella su fatta ma sama e wisa mai lang kusi mo ele fa ko mako ano mako ko si si amaya si fa man o le no fa mai ya mato e fa ko ake wa mai le ka fu ko Ia o le nasi o to tonga ni sio tu langa o meo tu pu sio tato wa tunu isa mo nei mo lo si la fia mai le tau tua le lo pe sa mo fa fetai tele le mafuta mai fa soi fu io